ane akarago aya nyathi akamie ane akarago mekulino marekire kiundu kiuru muno na ndandika Facebook na ningumera karago ni jiwe India. I know you are in India but you did wrong. You betrayed Betty Bayo mwena garuya na guisho irathire kuharwo muramwita muthuri ucio nigetha monani mwenake. You betrayed Betty and you know that murakuthirwo gudiada muri menyo mugakua tanye muga ni karago gakua digaita tiri gaita mahiga. You know karago pray gakua mbere yaku. Pray that todo gakua mbere yakwa gaita mahiga todo I know you than these Facebook women know you. You are a very at me a Facebook ni meka golu kwali ama wana wa shaga meka golu muno riuri wakafu ni arakua arayo besha nyina wakafu alache kithiga dreiro besha muli betray wakahafu. Yes, you betrayed wakahafu. You betrayed Betty Bayo. Kana juge shathini kana dikauge dikwenda gutuika abanya ndogera maundu macio dikwenda tutikarie. But you betrayed her and you know you betrayed her. Arume gui arumenye murokwa India okumwathie murokwa kuo mwituaga muhenagia atumia Facebook ati turiega. You people are so muleshi olubuno. You people are so nani kama mako kwa Facebook daka natumire karago kidu ndaguthaitha tudurete kuteithia turi muratongia mundu nani mugigakua kuwidia igaikia mahiga wakafuriri kanyu. I don't like to pretend. I don't know how to get keep. I'm very honest. Mugigakua asa James gaikia mahiga kafuri ogwo mahiga o pu ogwo todo mukorago adori muno and you take advantage of our mothers and I hate it so much. Hey that idea ono kamuno kwaja kireba ki ukio heitina igitumia nakyo kiratira iki insist don't show me. Okay, decline don't show. No ni mwekaga uru ni did na uru na jero thiga. Honestly, I'm very happy. I'm okay. Jero thiga mpato sedisi. No mundu mugi tohiga urore tohiga uhugulie maundu mathinie ndikumira maundu mathinie no uhiga atumia itu, especially our mothers you fall for pretty nonsense. The things akina Kawira wanatufanyanga hapa ndio watu wa Facebook wanafanyanga. Nivyo tunashutianga akina Kawira, we tell them ni end month no ala tutimeraga ogwo no isho ido shikikaga mami di na rent ya grinya akidika mahoro dika hige kiosk izo kiosk zenyu idio mugi mukio na tukari philanthropist muri gui mwenye yaso mwenye dikwenda kwalia radrari to de muriu no mwenye muno muhanja mami mukamaiya na orwaru mukamaiya tumukiradu manyoba na bisofu ihado dikwenda kugama no mureshi oru muno nikiza mugashagira MC saku kafa amofia shio kulia ndo ameitwa gatiriri we are church, we are shash, we are Christian, we are shash. Mare gire gutaithia nyina baby gift mare gire kumutaithia atigithigani aria matimwirema nigakati twaregire na nini ndaregire dumwerema nini ndaregire dumerema bisofu ndaregire kati na huko tutigihũthĩrwo angirega wataga gũtwendia kwi MP wa Dia muthuri hau wicaga gatuka DP. I don't know who is that man no ni wega ekidikarie muno
Nyoga turehera ati ni MCA nominated wa itura riri atura hau iguru ni ngora kon MCA nominated wa itura riri. Tell your people the truth because they don't know na matiui tondu matiui uhenagia andu na matiui na makamenya kwa dia ma Shirokradi deep down my heart I love you so much. You say things we cannot say no maguthure but we say ni hinguraga maitho mundu mugi ni hinguraga maitho. Tutige kwa rindo icio puguka kababa ni aya akidikali muno tutachaga Saruya hakuna Saruya ule ndira gwire ni arekirwo ngari ini ri aragire kudwara igoti ni niki kondra henanagia kemona katade mukigu neto ngari ini ri aragire kudwara igoti ni niki eke muri andu akigu kemure da gutwika atumia Facebook muri narekirwo ngari ini ri negotisa tumia jana muri garora ni wana mutheri no riri cia ngari ni ndararia ukora mundu ndekirwo ngari ni ri ndakiarie nginya githi kuhunja athia kuhunja tu ne ya milioni ndikidikarie no ri kigwire ndikorago mukigu. I'm not very stupid. This I tell you. Wedi Mombasa nenda saine Mombasa leo nende kwa John Bugwa. I want John Bugwa. Stop it. That's fine to stop, but I have to tell people, especially our mothers, nimokuwa wana inyi mutiwe mwana gaturia kigu muno mwonire ndama mukigu muno